ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Tourism Officer ka Ribhoi District uba Bannong Kenri ulapan Lashai ba ka Jingpomdieng ha ka Dolenong Lumpongdeng ka badon ha pungumyam kamdai satia ka balabtha da ka sarkar henrei ka dei tang ka Jingpom tu jong ki Rio Shimet kumban supen kan mau bagani ka Jingkeno balapom ya ki dieng ha ka Dolenong Lumpongdeng kala sapriang ru wat akhiran san social media lengba ki durki Ubaban nonggeri ula ong hadien balayo jingtip halor kane ula ujoru syaki pulit ke Umyam Police Station ha ka bagi lakem arngut gibriu ki badon kti ha ka pamto ya ki dieng da ka bashim kabu ya ka jingyaki persya ya ka jingtmu bantai ya ka Taj Resort and Spa. Ulai itu bagi officer ke Tnat Forest kin sahir Jurip Lashai ke sengi ka khatway tarik uyayong arjar arpun riau ban Tohkit halor ke Jingpomdieng ha ka Dolenong Lumpongdeng. Kemudian saya ini mah ditong kalau buat gini yang department ngiyok komplit dan mana kali mensajan ki ngiyok kon lai estate manager bagi dan beliau di bawah Sipok Island ban Pomdieng tinggi buat hing lah pentip segi usi jok ni usi jok yang police station ban iru buat hi lah khai ki beliau ki joi bin pejik ki beliau ban Pomdieng tinggi ayo ban kem armut beliau hari ini beliau Ibu sibat himbauan menpom. Jadi melayap yo itu jenis jual tu lah. Hadir mereka bagi obat. Ini pun pelajang obat. Dia Lashai kesini kontan gajing mulai Tohkit ada di Forest Department tu. Sini Lumpongdeng. Ya kat gajing tu tidak kio obat no kepada kio obat atau mungkin misalnya hidian. Kemudian rebun tambah mata kerangnya kan kueri ni. Kulit benar yang Forest Department kena mi Lashai kesini pengen lepet. Kita ki dia pelapor.